na kwa dhani twaliuka na ukunikili wa madhanguni kwete madhangu eli idhangu ya The Daily Nation na idhangu ya The Standard. Tombe na udhio we idhangu ya The Daily Nation waandikitwe The New Battle on Ruto Policies. Na indi mawasunu makonete maundu kana miamulo imwe ila President William Ruto withite akikia ndini wa utongoi wake ningwe ndiko elesia au maundu amwe kana ne miamulo emwe ila indi President William Ruto withito akikia ndini wa utongoi wake mavwange manenga ni twendi ni wodio wethangu yene mavo makonete ila mbanga yikikie kuya lelo ni munene wa kuma ilobi kana kuma Nakuru kuthi ilobi na indi yatia andu 13 matethayo mauvangi wanenga ni twendi ni wethangu yene mavo makonete aimi indi kwithiwa maitalania kana mayiwa tamena waso mwingi nundu wa kwithiwa mbesi lama naiva wa mathosia mayani kwithiwa indi sio lekete tikuma titondo manaiva wa abauteneni odhio wethangu ya The Standard ni uvo kana mavo makonete bandits na indi ni maofisa amwe ala indi mesikanie kana mebata vanthi ya Kenya kwithiwa indi maitumia meyo ya kau kwananga usesei wanthi ya Kenya movo wangi manenganitwe nthini wo wethangu ya The Standard ni movo makonete undu andu methitwe indi mayeyumia thayo o babinditwe na indiketwa silent suicide epidemic ningwithwa ndi unengelelia o mauvo o tusongete nambe tusisi kana twambelelie nethangu ya The Daily Nation page number 2 Nende bana mavo manenganitwe ba mamundu Justin Muturi nende manenganitwe mavo ma undu muthenyomwe indi wesia kwithiwa mwana wake abduct wa na indi asia trust yake kwi President William Ruto nundu wa kwithiwa panenganitwe o mavo undu ela wako niwe simo wa mwana wake nu abduct iwe indi kwana nethangu yema nenganite undu waendie we mwene ewie helicopters siendete State House na we mwene rush o sangali yake kuwa we mwene ona ndaetela and deliver twangi na State House na indi asia ona Attorney General ni wethito muno akikuwa mala o maingi ate onide ndeleba na indi asia aendie ethila president aende no na nyola wanena siana ma MP amwe alani akina Mwangi Kiunjuri na Laikipia East kana wa Laikipia East John Juguna Wanjiko nonge ula wa Kiamba na inde asia ila Kiunjuri waminie kunena na president ni waendie amunenia maambe yo kunena ta maundu make utongoi na inde straight to the point amwe your excellency ni ngutumiye message utuko na kuya kana mwana wakwa ni abduct iwe na inde asa kana ena kitumi kinene cha kuikia kana kindu kiu kitwaye iwe ni state kana akwatiwe itwa state custody kana ekiwe nini maundu makonetie nthi ya Kenya na inde president amwiye I haven't seen your message. My phone kana mwenda naona message yake simu yake inanangikite utukusu abetete na inde yasa too many messages asa kanela wewe president amu ambie kwigwata kutele mani wa tele mile muno na inde asia kana okay asa ndini wa kiko kiu inde nibo wambie kwithiwa akiasia trust na President William Ruto nundu akwithiwa weni wasemba amutethese mwana wake abducted na even after kumutumia message ndate nginela wainde buko mulilikania kana ndi utumie message ndi president amuye simu yake yanangikite utukoni osu mabo wasu no methila nthini wa thangu ya Kelly ne thangu ya kana na ndo ndiulilikanya kana mwana osu akwatitwe ibindane thila kwa in abductions miatianioni ya finance bill amweka kana Kenya mailiana na finance bill tusise na wethanguni ya kana ene demo makonete policies kanela miamulo na kwa President William Ruto withito akika nthini wa utongoi wake na indi ithanguni yene nibona nitwe nthini wa uthio wa ithangu ni wona nitie miamulo wambe kane policies ni housing levy na inde petitioners meseka nai housing levy no yailite kwithiwa yailite ku declare kana yailite kuwetwa ta itatie mia kana unlawful
na saka nana yethitwa discriminate a Kenya na ikethiwa reserve nyumba imwe selectively nundu wa civil servants like atondo tunewe yasa akanenga alimu nyumba imwe niko nanya kana housing kana nyumba isi athwa monini tisi ya kila mundu na ende na kwa petitioners meenda housing levisu itangazo kwithiwa yi unlawful kana ndi atm yao kindu kingi kana miamulo policy ingi ni corruption task force na indi court weasia no suspend ye formation ya presidential multi agency team kana indi ni suspend ye kusovwa kwa timu yesu ya president ya kukitana na ulusani na indi bena policy ingi ya victim compensation na indi kuituka kana asilima makwani ni mongamisia operations isu sia timu yesu mayasa kana ningulili kana Kalonzo ayasia baibata indi akenya makoa wa nikenda makaibwa makasia you compensation victim compensation ituno ukuya asilima makwani mongamisia operation isu mayasia meenda ku decide compensation undu ikethiawa yitwa yegwa na muno nundu wa ndwala makwiye nthini ya miatiani kana protest victims na indi beona maundu angi policy ya chief deductions na indi kutukana kwina pending cases kana kwina makwani mataminukelelwa alama indeye na kuchallenge mwia usuwa mandatory kana ni lasima andu makaibia social health insurance fund na kana andu yani bena case kindu kiki yaemba kubitu kithwa pyu kana andu maili tekwitha makibangia ata na otondo yu andu ma Kenya kana nthi ya Kenya nende kwasia ona maundu asu masha kungi ni meuthukuma na kula kungi mayuthukuma alama ile tekwitha makibwa ni yao na alama ile kwitha makibia a Kenya ala abinie ni serikali nene kana ni serikali la nini ila si county mauvo asu makonete policy susia Ruto kuete kau kana fresh legal battles numethila ithanguni ya kana nethanguni ya katano na indi auto ithangu petitioners masa millions of Kenyans kana a Kenya mamilion ma Kenya ala methitwe contribute kwiva housing levy na public funds inge have not been afforded kana mainengetwe equal opportunity ya kuaccess sindu isu methitwe makibia mavwa sume ithanguni ya kana na ya katano ya The Daily Nation tulike ithanguni ya thanda tu ni mavwa makonetie Raila Alice Jitari kana indi anyanyae ma Raila kwitha malikilwe ni wia kidogo mbewo sakwani wa 2027 nundu wa remarks kana oneni ula Raila unethi wa inena na ende ana atabise ayumbe ala Raila Odinga told his MPs kana ayumbe make kana support yake ya Ruto's re-election is not automatic kana ti lasima pa ibandu bayite kana no support re-election ya mundu president William Ruto come 2027 na ndi kutuka kana ainena namo une nyusu wa kwasia kana Ruto's re-election is not automatic and also mana kwatwe ni mububwano mwingi na ende tio momeoka nitwisika na Raila endeni wa serikali ya umwe kana ya broad based na ende ona kindu kiuno kina kunie muno ngwatanio isu eka petitioners na ende yasia kana chama cha ODM akuletie kulwe who told you that ODM will not have a presidential candidate kula kumanisha kana ODM no itona kumya presidential candidate otondo tu iseme ndeni wa serikali ya umwe yu Raila ebanu kiundi choki utumando indi methi wana na mububwano ayasi ayima kule olona muye kana ODM ndi so nenga ne presidential candidate no no kwithiwa baketho beona ke na indi kethiwa ODM iketha na presidential candidate ni kumanisha kana ti lasima mundu Raila kana ODM yithe ndeni wa serikali mobwasu no methile thanguni ya thandatu ithanguni ya Monza indi naoni mawoni na kuelesia makonete KTDA bonus payouts kana indi ula kuibwa kwa andu ala maiva mayani indi kuituka na bena sharp drop kana indi bena ndibi ni theangie ya bonus ila indi andu asu manenga wana indi mesa kuma last year ni manaiva wanesa lakini yumwa yu kuma 0 shillings to 19 shillings kana you pauni poput ni mathete na silingi 19 tu compare na last year bonus la manenga wae
ni thete na indi kwitua kana aimi mana thanthatu ngili mana thanthatu na miongo nana ala maandikithitwe ni KTDA nthini wa ithi 77 nthini wa 21 tea growing constituencies countrywide asuindi nimo maende na kwasia pena sindu mate kuelewa kana be sindu siende ni abinyewe muno nthini wa wemiusu wa mayane nundu wa kwithiwa mui compare ndo makete kuiwa mwaka o na last financial year ni molekete kana ni maende division cio lekete na silingi 19 Twithanguni ya Monza indi ni mwa makonetie kisomo na indi kwasia silikali ni yumangisie mia nthini wa kuania kwa capitation fund nundu wa nthini wa maskulu ma public kuituka kana special audit report ya kuma kula special audit report ya kuma kwe obisi wa auditor general wona nyaka nai panai na 33 non-existent schools uketha school isu si exist ya na ne sikwate billions of shillings ebindane ya 4 years ago na indi pia education CS Mundu Julius Ogamba na ke ainena na maseneta kuye Mombasa wakatano muvetu aisekanai Ministry of Education na yoni onani sekanabe na 50,000 ghost learners ala ndi mandikithitwe na nemis na methitwe makikwata ilobia kuma kwisilikali na indi kiuni cho kitumite indi pedro pato iwo la eles itambia kana iseso ya verification nikenda tu kusiwe masukulu ama kwa tambesa mata exist yani meba kana amanyiwa sumethitwe maikwata mbesa kuma kwisilikali mata ku exist ni meba na indi kuitwika kedwa pa sukulu mwe ukwenda ku apply capitation kana kukwata ilobia susi ya silikali pena documents fulani kindu chambe free day secondary education application form manengane valid registration certificate medwe mena minutes kuma board of management meeting medwe mena bank account details na sikitwe sahi pedwe mena TSC appointment letter ya principal na maundu wange maingi naende kicho then kuikithia kana mbesi lesi kuma thini wa silikali nisi ubikia amanyewa na skulu si ku exist kuikatwike kana silikali yumia mbesa inenganite kuyandu mate ku exist kana matatu wabo idangu ni ya nyanya pena utandithia munini na indi ape na movo makonetie pandikitwe black spots Nairobi to Nakuru road now one of the deadliest na indi otondo twise lelo sumu nene kana highway ya kuma ilobi wendete Nakuru ni yethito na mbanga mbinge muno na indi kutuka kwa mbanga mwene kikie yowa andu 13 na indi pena eyewitness kana ngose ya yetho ila inaibu ni naise kanai mundu mukosu easia anai karibu akilanilie lelo na indi ona matatu imwe yukite sembete muno na indi all of a sudden ewa undu wewa ya konga ewa wasya mwingi womela ewa andu ice cream kungaleni kana mawete mbu me yandu amwe inauma ngaleni ikabaluka ku yandi ange mana abaluka angete bu mate kunyaunya na ange indi undu wona angali abaluka trap kana ando makabiniani wa engaleni usukutha mayeyumia ku na indi weasya anonga miebo na nde undu nai eka kwana na footage ya CCTV kuma a nearby building kana nombe naibo bakube matatu esu nina sembete muno yumete ilobi yendete galikoni sia Nakuru na ende nakendeleba ana try ya kana ana tata ku overtake ngali mbinge ila inaimbe wake na ende niwo na swavie kana na umiote wa lelo asembete muno akomana ne loli yingi inaumite the opposite direction ya mukima chongo kwa chongo na ende mbasi nininga lesu yo mesia ando 10 na ele makwa instantly nongi usumwe wa 13 anakwie maendete kana atwaitwe sibitali sub county police commander ngalikoni susia Gilgil kutwa Winston Mwakio no na ikidhisie mbanga isu na Asia kwina survivors angi alama na sembiwe sibitali ni wa Gilgil na Asia kate wandu 13 manakwie panaisiana ile na ndoima 11 aha
mawasu methia thanguni ya nanatikana nilie thanguni ya kenda na indi ni movala meukonia mubia wa IEBC kana mubango wa IEBC kwithiwa ubangite kuandikithia 6.3 million new voters na indi adondo twese iseso yu ya mbegwa muthenani wa umundi ono we oboma ayumbe ni mona ni se doubt ya plan isu ya IEBC nende kuituka kana umundi ni ku launch wa the voter registration progress isu ya launch wa ku ya ngalikone sia county ya Kajiado nende abani wakutumiwa 7 billion mundu chairperson wa IEBC Erastus Thekon ni waisekana itina wa launch isu pekuwa ibinda ya month long enhanced voter registration kana nebe ukwa ibinda nikenda mass registration isu diendewe nikenda wikithia kana alama tena kana mataisa ku register tako ni makula indi ni ma registrar kana ni manewa mwanya usu na yese kana kindu kiukitwa nipe utumiwa online kana social media campaigns itagetiete andu mamuika alama taisa ukuna kula na indi kuituka kana registration centers si sete wae ndene wa institution kana imanisio si higher learning ashoketa kasa kana we will use all messaging tools kana nime utumia ma ndene wa platforms ya kutumia messages nikenda with ya andu mamu ikane mama na usio wa kuregister ta voters na indi nimewamea yumilie kwa wingi na pia akenya mea yumilie kwa wingi nikenda mea yandikithia tako ni makula tuseka tu nikedhango ya the Daily Nation indi kasoletwe iwao itano iwao ilaswe that on anite direction imwe yandikitwe this way chakeli kikaandikwa ahead wewa this way na wenda angita wewa ahead chakatatu kiona nite nikio chakana kiandikitwe almost there tuiba kububikia balati endete na indi chakatano kikaandikwa soon na indi bena nguye bo ilaji endete mbola yandikitwe capitation funds na indi nemo ovoma connect so you have verification nikenda with the silikali ni anenga nembesa kwa imanisio ila siailete tusisa na yethangu ya the standard mituke ni mavoma connect undu wa Kenya methitwe makeyumia athayo kana silent suicide epidemic na bandits in uniform tise ithangu ya keli ya the standard bandikitwe unseen army city child vendors kana inde demo vama konete undu siana nini sithitwe kuya ilobi itumika ne asiei kuthi kuthosya sindu tanjugu sweeti na sindu ingi bata mutamu kukwata mbesa nende kutuka na 1.3 million children nima engage ndeni wa child labor according to data la yosaniwe mwaka ni wa 2024 na report ya KNBS na ende kutuka kana siana isu ila sia thosya sitwa ya wasia imo nikenda metho matona ku feed kwa imagine yu mwana ni watia musie aenda kamande mbesa kwa kuta njugu nende bana bako nitwe twili tutwili twende na uthoesya mutumio mwe njugu along Mama Ngina Street otuko ngalikonesia ilovi tuobo ithangu ni yu pena movoma connect management kana farm imwe pena mundu kutwa Makadara MP ulo kutwa George Alando nuko kana no nengie kana no appoint ye mundu kutwa Martin Nangole kwithi wanewe acting managing director wa Nairobi City Water and Sewerage Company na ende yetuka kana amunengie mundu sunundu akwithi wa emerit kana thukumawe ya wake nesa movo asunu methile thanguni yu ya keli tukalie thanguni ya katatu movo makanete clash kana inde bala pete kueleano katikati wa Kenya Kwanza na Uhuru kukonia maundu makonetie uiti na inde Uhuru Kenyatta yasa ila kadi seto wasia Linda Mama ni sia highlight maundu mama maternal healthcare kana quality in maternal healthcare even ndani ya utongoi wake na ende ukayuba ande ni utongoi wa President William Ruto ni mascrape ye kindu kiki kitwa Linda Mama na ende maete sindu ingi hata ite udhukuma na ende mananga nite Linda Mama package and SHA ikatuka kana Linda Mama mesu ni kukava sindu sita wa antenatal care kanela mundu mukamuito before atetheke ni wailite kwithwa kikavwa ni Linda Mama aya postnatal amina utetheka Linda Mama pia ni yailite kwithwa ikimutethesia we na mwana wake aya pena sindu ingi sita wa delivery services ila mundu mukosu ukutetheka either kwa normal kana kutumia CS
linda mama ni kuungamia maundu ma muthemba su ni kuungamia mwana we mwene na pia yasekanai ni ku allow inya na household kana indi kwithiwa inya kana mundu muka mume wake na ciana ciake cionthe uketha ni ciungamiwa ni kadisu ya linda mama na indi Uhuru Kenyatta ainena no ku regret kwithiwa linda mama initiative ila ya improve ye maundu ma matano healthcare ibindani yu ya scrap iwe ni Ruto na indi mavwasu numethile thanguni ya katatu thanguni ya kana ni mavo makonete breakthrough kana indi sindu imwe ciikikia nthini wa kana mete maubisa amwe ile itumie indi ya Kenya mama nai kana pe maubisa amwe ala matumika kutwa yesi insecurities kana maundu mau mama ivanthi ya Kenya na indi bena andu ana su indi ni mandikitwe mawisa su ala mathukuma nthini wa Central Firearms Stores na onge indi athukuma maundu ne masters isusi kwetwa kana andu amatumia kwa kubi mabuti na nziela ya itailite na indi kutwikithia isio imwe kwitha itena insecurities pena Cyrus Kisamwa bena Isaac Kipngetich bena Samson Mutongu na bena Charles Lotira DCI munene wa DCI mundu Mohamed Amin CI no mind na commander suspects amwe nikenda indi maikithie kanai usese ibandi ya Kenya ni waila na indi yasekana we have cast our net wide within and outside the country nikenda maobisa asuma matumia miyo ya kau kwete insecurities the indi tuithikula maite kamande usese ina ni mome utumia miyesu ya kau kutoa takithie ta enende movwasu no methile thanguni ya kana tikila nilie thanguni ya katano ni movome Russian omolo kwetwa Mikhail Lyapin etuka kana okie bandi ya Kenya 2016 March na abingwa a mobile lending app ya kubinye ya Kenya na ende kutuka kana no neki wembini last week ni DCI officers ai connectiwa na human trafficking mabwasu meithanguni ya thanthatu oithanguni yu ya thanthatu briefly nongu nengelelia undu a youth ngalikoni seilovi kana opposition leaders ni makulie andu mamwika meyumile kwa wingi nikenda meyandikithe takuni makura mayasa kana esino yonzia eleto no tuma silikali la yebo oyu ibetangwa ngalikoni cia Meru mundu ibiko biko ni mungami wa muveane munini umwe aite kanai HIV and AIDS kana na STDs niyongelekele kuya prison ende inena no naise kana nukwikithia kana abungwa onthe ala meyela kibathukanio ni meyandikitha nthini wa SHA nundu namba nene ya abungwa pia na maundu mathuku ala makumanya kimwi maende ku prison nimeutuma indi abungwa momia muno ngaliko ni cia Samburu indi bena hora mundu umwe ni waye ciake ile na indi acio waye nundu wa kwitha kiema no na mukana indi mukano ukuniwe omiwa moko na we asemba mundu umwe o wa ciana ciake ile umwe wina miaka 3 no longi wina miaka ina na indi maundu asuma ikikie wa 3 saina cia wiyo Idanguni ya muonza it's a new story na ni a good story about school mo kwitwa St. Aquinas Chesikaki ola wiko yanga likoni cia Bungoma ibinda nyimwe ni watu ikie kanae ya ina 54 pregnant students na indi yetuka kana oyupa ina kesi isu ni siatharile skulu ni osu na indi Bungoma County Deputy Governor mundu Jennifer Mbatiani indi nukathiie utongo wa skulu su ayase ni wende kwikanesa kusovia to manyiwa asu tusiswe katuni kaithango ye kasoletwe IBC na bambe bakandikwa voter registration bena mundu ume na bena mundu mukawi obo na bena machine si bambe wona mundu mugoso akwete ithango na inde andu mebe umatumite line na uwambe akasia so is this process a one time exercise akolete na kuya basoleto andwele memesane undu andu metha maende na kuandikithia andu na ni ma IBC na babele matumite line uwambe akolete so is this process a one time exercise na indi mawasu makonete osakwani na maundu mauteti vande ya Kenya na indi museisa mwendo saa ile siatilika datika 5 no suni womuthia wo kunikili uwa mathangu methani wo mundu ni twitha twine na nisia maundu makonete uteti
na maendeleo mavande ya Kenya twina mweni na indi ibinda yo yabikani ngwitha ngimunenga mwanya nikenda anene nina uthocha withiwe na itundi ni wonenanya witu wa umundi kwa kutuma woni kana ikulo yaku nambani ya ile 3 mtandaoni wa Facebook tuibo ni Mutongoi TV na mtandaoni wa YouTube ni Mutongoi TV /FM official ni na uthocha withiwe na itundi ni wa unenanya nituciokethetie ndukathivasa